Čiča, Miča, priča za vas, deco. Danas ćemo upoznati jednog veoma poznatog dinosaurusa. On je živeo davno, jako davno. Mnogo pre nego što su ljudi hodali zemlju. Zove se T-Rex. T-Rex je imao veliko i snažno telo. Imao je veliku glavu sa mnogo oštrih zuba. Zadnje noge su bile jake, a prednje ruke veoma kratke. Dugačak rep mu je pomagao da drži ravnotežu. T-Rex je bio veoma veliki dinosaurus. Bio je visok oko 4 metra i dug skoro 12 metara. Težak je bio oko 7 tona. To je otprilike kao jedan veliki gradski autobus. T-Rex je bio dinosaurus koji je jeo meso. Imao je dobar njuh i dobar vid. Hranu je lovio u svojoj okolini. Koristio je snažne zube da lako zagrize hranu. Zahvaljujući svoje snazi, mogao je da jede i veoma krupne zalode. T-Rex je bio veoma sposoban dinosaurus. Dobro je koristio svoje čula da prati što se dešava oko njega. Mogao je da primeti pokret i iz daljine. Bio je strpljiv i oprezan dok se kretao kroz svoju okolinu. Zahvaljujući tome, dobro se snalazio u lovu, ali kada je bio napadnut. Da li ste znali da je T-Rex bio među dinosaurusima sa najboljim vidom? Mogao je da primeti druge životinje iz velike daljine. Njegov ugriz bio je jedan od najjačih ikada. Zubi su mu neprestano rasli, pa je uvek imao nove, snažne zube. Zbog toga je T-Rex bio jedan od najpoznatijih i najopasnijih dinosaurusa na svijetu. T-Rex je bio veliki i zanimljiv dinosaurus. Živeo je davno u prošlosti, u svijetu punom dinosaurusa. Danas o njemu učimo zahvaljujući fosilima koje su pronašli naučnici. Ako želiš da upoznaš još dinosaurusa i saznaš kako su živjeli, ostani sa nama. Vidimo se u sljedećem Crtamo film.